minta kasngi kabalang kareke ya kasngi burom jangga Maria Magdalena bakui. Habang yusngo syapang Maria Magdalena bakui, habang yusngo kekerteng jangga buon ki briu ki perkat bar kadele se kapara jangga Marta. Dondro ki ba Kenya ka Maria Magdalena kum kata ka kynthei ka bala klim bala ora shau Jesu da bun ki briu da ka ba kino bakala klim. Dondro ki ba perkat lese kala balongka kynthei bala wan ban sait ya ka kejat jongu da ki umat jangga bad niat ya gisniu. Henrengi haban sautu kine baro kimde Maria Magdalena. Buna padang jongi ngidon haga jimur jongi ka Maria Magdalena kalong ka kynthei ba klim. Kataru kamde ka jingshisha. Ka jingshisha kalong ka Maria Magdalena kalong nompop kumangi. Henry kamde ka kynthei bala klim. Henry ka ktino bale ka ong haga gospel jongi Lucas kaba pra ive ar kalalong ka kynthei na kaba ujisu labe hinyungut kiksui. But kaya kabangilaban sautu kalalong kynthei kabala im haka pop kaladon bun gi jingshitam kamdame palat ya ki pop lese kalaban longka jingshitam namar kini kiksui bala syong haka lese suit ula pinshitam sat yaka pinjinjar palat yaka bakala bandon kano ka jimpang kabashir ke haka jingim chonga. Henry nadu ka por bakala yakendo ujisu be uksuit naka bakala light luin naka jimpang. Nadu ka por bakala light luin naka taka jimpang kam shimla sange ban budia ujisu. Kakatino bale ka ong kalalong ka nombur jongu kris. Bad kalalong ru kabayat trelang bad ki sinran jongu Jesu. Dena kata ka daw minta ka balang ka ong kalong ka apostol jongi apostol. Kalayo kane ka kerdan. Makaru kalong ka apostol na padeng ki kynthei.